BJP की होना भी है बता रहे लेबाक मियाम से मोइना 3 May 2023 दगी हौरगा ngasi भावसे कोई confusion चलहलगने लाइसे अइना तत्तना हाइजबा illusion नमदा imaginary world amda khoise tawhallaga mitrang gi sangsar amda hingalla thamme ba hojikse aduna BJP na phongdok pa statement khudingma from time to time loina khena gani ngangthok ki wa moi keep tawroi moi gi promise kaidongoi da nga oi adagi matam gi ngangthoi ba wa si so amata manaroi sine sida akoina kari uba phange clarity am wat lieba sincerity am wat lieba ngangthokhiba leibaki luchingba makok amana ngangthokhiba wa haibase yam luieba ordinary micham praja amana ngangba natteba asigumba mayam se maintain torok pangamdaba haibase principle leitaba mina leibak nga akanda akoi karamba outcomes kari consequences no laktoise as adugi mahi ngatne akoi ngasi phangiba mayam se aduna lack of clarity sincerity leitaba transparency leitaba accountability lowni masa khangdaba sum matam gi hairaga praja da onjhallaga moina moina basan je pira chatleba thabak tawgadoriba action lowgadoriba law jibu ngakadoriba law semiba moi myam china law thugairaga leire law thugairiba mayam si masigi mathakta action lowbagi mahutta yengaga oina moina basan taw leire adudi thabak tawdoisi kanano law and order ngaktuisina kanano praja miyam si ngakpi senbidoisina kanano ba aduna hanagi do oibe yai haujiki si oibe yai masidi phattaba ni gi marakta afaba makhallo haibaga chap manai ba akoi ani ma wo app penjare ba thangna makam ka aga hatlo haibra natraga nongmaina kapaga hatlo haibra karamba khuat pamge ani side amakhallo haibadudi praja si kok ngawni ba aduna hanagi do so haujiki si so akoi pele ba praja miyam si kok ngawre ba akoi loina wana re ba asiguma mayam si lei adagi nagagi phajan hiba micham naga hostage taruk to thadok tadana somda miyam si wana dana taurikanduda asomda Delhi da chatlaga makak aga somda mi hatina tamthina hatna sumain tawre na tawraga somda kaptana laudana khongdana leibak si mai jakdana nongoi kapna dana khun mai thadokdana tawriba mayam sida akoi honorable chief minister na niti ayok da chatlaga leibak miyam sigi mamangda asengba achumdo hairaga aikogi awaba se sengna mayek sengna khangallaga opportunity ama oina golden opportunity ama oina lahoge madugi platform do phajana season na hoge message ama pihoge miyam mamangda haina guts laina tawrambagi mahutta tayon laba moongda manipur da shanti hanjal halle akoi chawkhat khongthangi lambi da yam khumang chawsalli kaina haibase somda naga taruk Phajangi miyam do sibagi somda nungai tadan lainari ngai sida asomda manipur da shanti hanjala en haimamine ba sangsang la uraba leibak la thoi si karino kupsallaga lotsallaga thamba yaba potchu nataba sigumba mipung khudimang na khangnaraba pot sida bo he haijan bangam mine ba yengo ba mogi sincerity khudwat se asigumba mayam se lei adagi aina thamjani si moina kasai tamona su mate madi panbigre aina sarkar sina phongdorpa statement sing sida akhoi gi responsibility lawgadabsi kanano mana hai si kanadano khangdaba am yauri ba akhoi do ina paudam bagi moong da reporter gi type ta paumina akhoi gi pau paraka na kaino tawbai type ta leibak na thoi ba pochi oina mana sum kaino tawro leibado kari thoi ge kari tawri ge haibasidi akhoi loina khange ba aduda akhoi da muk tambira no ba paudam bira no ba thoi ba pochi thok tana ba hona biyo loisan biyo shanti hanjal hal o haibane aduda moina tawri sina kaino hujik BJP sarkar sina tawri sina kaino hai matamda moina hona riba thabak khuding makse karama moong da hodai karamba intention da hodnai tawthora iba outcomes mayam sina clear indication ne ba it's a clear reflection never how committed they are haibase how sincerely they are working for the people of Manipur haibase ngasi oiriba kumhai mayam se sigi outcome se si moina hotnariba du gi reflection never aduna kanagumba miyoi kanglup khara leiraba male
ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯖꯣꯞ ꯈꯔ ꯂꯩꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯂꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯖꯣꯞ ꯈꯔ ꯂꯩꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯥꯡꯍꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯍꯟꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯐꯥꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥꯕ एंटी नेशनल नत्रबा एंटी स्टेट एलिमेंट्स नत्रबा लो एंड ऑर्डर डिसऑर्डर लानबा हाइबसे अदो तादि एंटी स्टेट एलिमेंट मयाम अमा एंटी स्टेट एक्टिविटीज तौरिबा मयाम से लैरमा ले हायरगा फादि सुंफा फादना एक्शन दि सुंगलौ लौदना लैरमा ले बु कैनो लैरदि फारो कनानो लमहेन तु हेनबा मयाम दो पुथोक पिरो पिन पॉइंट तो क्लियर कट ओइना याम ट्रांसपेरेंसी लेना थबक सि तौबियोबा अदु तौदना थैरगा चलगा अखोइगी रेस्पॉन्सिबिलिटी नाथैबा मानबा रेस्पॉन्सिबिलिटी मसक खंगदबा प्रिंसिपल लेतबा डिग्निटी लेना मोइना पाइरिबा चेयर सिंगसे मियामना रिगार्ड तोहनबा मोंगदा थबक तौदबा सिगुम मयामसे असि कनादनो लमेन तुहेनबा खर लेरे हसि कनानो कदाय वाइदनो लेइसे करम मफमनो लेइसे मदु हन तौबा ngamdabra मदु क्रैक डाउन तौबा ngamdabra फाद्रिबा करिगिनो अदुदी इनडायरेक्टली मोइन ओइना तौहलिब्रा हंगनिंग एबा खोइदि प्रजा मियामदि लमेन तुहेन खर लेरे हायरे सरकारना शांति थंबा पामदबा मियोय खर लेर माले हायरे हायरिबा मयामदो अमतदि थिदोक्ते अमतदि फादे अदो इतारगदि इनडायरेक्टली मोइन मनुंगदगी इनसलगा मोय मसाना ओइना तौहलमब्रा खंगपोनतेबा अखोइ सुमाइना ओइना चिंगनदबा ngमक्तेबा सोंदा मिलिटेंट आउटफिट की लुचिंग मकोक अमगी मागी लोइनबी मागी वाइफ न सोमदा लेबाक सिगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइसल्ले अदुगा सोमदा बीजेपी हाइबा पार्टी सिना सरकार सिना नतबा एस ए पॉलिटिकल पार्टी अम ओइना पार्टी सिना लेबाक थुगाइबा पामिबा तोखाइ ताबा पामिबा असिगुम्बा लेबाक की अपुनबगी सक्तमदा सिंगरिबा अखोइगी मोय तरा हौजिकति मापन मोय मापन दुगी मथक्ता करी एक्शन लौरगे बीजेपी हाइबा पार्टी सिना सरकार की तोख्रो बीजेपी एज एन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मोइना हाइरिबा मोइगी बीजेपी की एमएलए अमसु मोइगा चटमिनरिबा सिंगसिदा करी एक्शन लौखरगे असिगुम्बा तौगदबा इमीडिएट स्टेप ममांगदा तारिबा अचौबा मेजर स्टेप मयामसिदि हाना लौखत्तना मोइना थैरगा कोइरगा थेगा चटलगा लेरगा मियामदो ओइना बॉल सि लंजनबै टाइपटा मियामसि कंफ्यूज चटहलगा लेबा हाइबसे मोइगी पांदम मयेक सेंगदे थमोइ सेंगबा वाटले मथौ मसक खंगदे अदुना यानबा मतम की गायंगा की लाइगी सोइदनबा तौबगी मोंग तौबसे मसिनदि लेबाक नाकपा यारोय लेबाक से हेन मई चालकनी सुमाइना अहान राउंड सुमाइन थमजे